Mu misozi miremire y'Iburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niho humvikana urusaku rw'amasasu menshi. Imiryango yaratatanye, imbunda nizo zisakuza gusa. Ariko n'amagambo menshi aravugwa. Abaturage bibaza niba aribwo intambara irimbanyije cyangwa iri kugana ku musozo. Icyo wamenya cyo iyi si intambara nshya, ni intambara imaze imyaka irenga 10. Ariko kuri ubu ngubu imaze kugera ku rundi rwego, kandi umutwe witwa M23 niwo ukomeje kuba ku isonga. Mu mwaka wa 2012 ku butaka bwa Kivu y'Amajyaruguru havutse umutwe wa gisirikare witwaga Mouvement du 23 Mars, ariwo M23. Ayo mazina ntago bayise ku busa. Ano mazina yaturutse ku masezerano ya tariki 23 Werurwe 2009 yasinywe hagati ya guverinoma ya Kongo n'umutwe wa SNDP, wari ugizwe ahanini n'abanyekongo bakomoka ku bahoze ari ubwoko bw'Abatutsi. Ayo masezerano yagombaga kuzana amahoro, kugarura impunzi, gushyira abarwanyi mu gisirikare cya leta no kurandura imitwe y'iterabwoba nka FDLR. Ariko nyuma y'imyaka mike ayo masezerano niyubahirijwe, nibwo bamwe mu basirikare bahoze muri SNDP bihuje bagashinga icyo twita M23. Kuri ubu ngubu akaba ari umutwe uri kuzonga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 ivuga ko iharanira ibintu bitatu by'ingenzi, ari byo uburenganzira bw'Abatutsi b'Abanyekongo. Bavuga ko bahohoterwa n'inzego za leta n'imitwe ya Mai Mai. Ikindi baharanira, bavuga yuko ari ukugaruka kw'impunzi ziri mu Rwanda na Uganda abibasiwe mu gihe cy'amakimbirane yo mu myaka ya za 90. Ikindi cya gatatu baharanira ni uguhangana na FDLR, umutwe wa jenoside ivuga ururimi rumwe na leta, ukaba utoteza Abatutsi. Guverinoma ya Kongo ivuga ko ibi ari urwitwazo rwo gukorera kuri gahunda z'u Rwanda. U Rwanda rwagiye rushinjwa inshuro nyinshi gutera inkunga M23 mu kubaha intwaro, kubatoza no kubayobora. Raporo ya Loni yo muri Kamena 2025 yemeza ko M23 ikorana n'ingabo z'u Rwanda RDF. Igaragaza nuko koruta icukurwa muri Rutsuhura ikambukiranya umupaka ikanyura Gisenyi iza mu Rwanda. Gusa u Rwanda rwasubije ruvuga yuko ibyo ari uguhunga ikibazo nyakuri cya FDLR, umutwe wa jenoside ubarizwa ku butaka bwa Kongo ufashwa na leta ya Kongo. Mu rwego rwo gukemura ikibazo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri Antony Blinken zahuje u Rwanda na Kongo i Washington kwa 27 Kamena 2025. Hasinywe amasezerano avuga yuko u Rwanda ruzakura ingabo ku butaka bwa Kongo mu minsi itarenze 90, ubwo ni amezi 3. M23 izasabwa guhagarika imirwano mu gihugu cya Kongo, naho Kongo yemera gutangiza ibiganiro na bamwe mu bayobozi b'imitwe irwana. Ikindi kandi hazoherezwa akanama k'abahuza gaturutse muri Qatar gahuza u Rwanda na Kongo ndetse na M23. Ariko ibyo byose ntibyumvikanyweho rumwe. M23 ntabwo iri kubivugaho rumwe. M23 iragira uti twe twafashwe nk'ibikoresho. M23 yavuze yuko itari yatumiwe mu biganiro bya Washington. Umuvugizi wayo yagize ati nitwigeze tubazwa icyo dushaka, ntidushobora kwemera ibyo tutigeze tugiramo uruhare. Byanagaragaye ko nyuma y'amasezerano M23 yagabye ibitero bishya hafi ya Sake na Goma, bishimangira ko aya masezerano adafite ishingiro ku rugamba. Gusa muri iyi ntambara abaturage nibo bibasirwa cyane. Abantu barenga 7,000 barishwe kuva muri Mutarama 2025, abandi barenga 300,000 bamaze guhunga ingo zabo. Ibi ni ibintu bibabaje cyane. Umukecuru witwa Mama Furaha utuye Masisi yagize ati turarira buri munsi umwana wanjye yiciwe imbere yanjye, ntitukibona aho twihisha.
ubu ni abaturage batukirimo, ntago tukiri abaturage, ubu turi ibikoresho by'iyi ntambara. Aya ni amagambo umukecuru Mama Furaha yivugiye ubwe. Wakibaza ute ese muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amahoro arashoboka? Icyo abasesenguzi bahurizaho ni uko ikibazo cya M23 atari intambara isanzwe, ahubwo hari politiki y'akarere irimo ikinamico ya Kongo kudashakira ibisubizo imbere mu gihugu. Ndetse kandi u Rwanda ruharanira umutekano warwo n'inyungu z'ubucuruzi cyangwa se inyungu z'ubucukuzi. Amahanga aritambika ariko nta gisubizo gihamya atanga. Abarwanyi benshi bafashe intwaro kubera ivangura, ubukene n'agahinda. Mu gihe isi yibanda ku biganiro by'i Doha, raporo za ONU n'imihango ya diplomasi mu misozi ya Rutura n'Ibunagana, abarwanyi ba M23 baracyafashe imbunda. Abaturage bategereje amahoro nk'inzozi. Ese bizashoboka ko M23 ishyirwa ku meza y'ibiganiro? Ese Kongo izemera kuganira n'abayifata nk'abanzi? Ese u Rwanda ruzahagarika gufatwa nk'umutwe wa M23 cyangwa ruzahagarika gufatwa nk'umuterankunga mukuru wa M23? Ibi ni ibibazo bikomeye buri muntu wese akwiye kwibaza, ariko igisubizo ni kimwe, kirumvikana. Amahoro ntazanwa n'amasasu, ahubwo amahoro azanwa no kuganira abantu bagashyira hamwe. Nkubwira ngo njye waguteguriye ino nkuru nitwa Ronje, nkubwira ngo nimba utarakanze subscribe ikande kuri ino channel yacu kugira ngo n'andi makuru hagiye atandukanye ajye agenda kugeraho ku gihe, kuko nuramuka udakanze subscribe ntabwo uzongera wongera kunyumva. Amahoro y'Imana abane namwe.